Ka Jinghikai Hills Development Society JHDS hapok kejing lam khamat jong director ifa zaman bah pakem rengkat kejing trelang bat ke office jong ke district social welfare officer West Jinghikai Hills district kila penlong ya kejing ai Jinghikai balai Sngi Halor ke kamso Jain ya ke bala Plie da supervisor ke district social welfare ima hepor mil lalu hakane ke Sngi nengkong kalai terek jong ni benai rempang arja apusan. Jaka ke program Jinghikai la penlong hapok ke training center jong ke JHDS ke badan halombi sentu mi mentudu West Jinghikai Hills District. Haswaban sedang ya ke program la don ke jingelang balengkot ya ke bala penyai da field program associate ke JHDS ima Francis Langlin ha ke jingdon lang director ke JHDS ifa daman bah pakem coordinator ke JHDS ima Dennis Kurkalang bat ki wede ki staff jong ke JHDS. Haba ai jingkren ifa daman bahap pakem ila ai kublai ya ke office terekam jong ke district social welfare ke bala ai yarap ban bay tengka ya kene ke program. Ila kentu bat ai mensimru ya kinong Jinghikai baki day ban pendon kam hok ya ke Jinghikai baki layo kenang bakin la ban kershan ya ke jing kasem jong ki namar kene ke kam kalong kelat kamai jakpo kamtam hakum kene ke jok kerdokam. Supervisor ke district social welfare ila ong ba katong jong ke sorkar kalong ban plelat ya ki Longkmie bat ya ki Samla ki bomdon kam don jam lang ba ki jingerap ba pher ki ba ke sorkar kalathe ila pen seluruh ya ki nong Jinghikai ba ki deban buram yala ke kam ba ki trai kenang ban wanra ya ki jingkala ha ka yo ka kot jongki hakane ke program Jinghikai la ya shimbenta da ki arpa ngut ki Kynthei ki ba kentob lang ya ki Samla bat ki Longkmie bat an Jinghikai da ikong Iaki rengklem ibalong iwei na ki Jinghikai bala pabha. Kamju le mis ke ba terpor iwan di training ke ba tadi kena kendro tam dai ke untuk bagi dia kusur kita jingkai dan mis dan macam Resiko ni nak di situ kok. Dari ni pun kok. Lama kini ke Sngi ustam ya kini ke jing training ke Sibenai. Jadi kulai Sibun se da emlang pi ber jing kulai se ke madam le ber bawi ke jing semu ya ke office ke opi ke da kerjaan ya kini ki mandai bagi kilo ke emlang ini ki winotri trainees office opi kerjaan biki dan support biki siro ba kecing kerelang di kerjaan nambah ini kecing kerjaan biki sibon yo ki jumentoy nambah yo kini ke training di Sngi ini gua nagapor Singapore ABE ki program na mulai nang kecing ba yo ki bro di selalu madam semua ki Sngi ku percangin kalian bila kerelang siro na benta ke jimbahan ke jimian yang ke imlang ke salam pada tam na benta di Kynthei di kena di Longkmie borobor hawan sa office yang pilih Longkmie bagi sing welcome man friendly ke office ke yopi ini kita bu na benta yopi na yo mentoi pi no yo mentoi pi yo pi dalam tahu tipi surah ibila yang kita tahu surah ini mereka meneman bayi diri ni yang bukan nanti yang kita tahu surah surah ya di surah kita belum yang di kualiti mak di snap eleksi tom sama dewan mana di sini klaim nempel dan School by Jinghikai, dan QTP clean niat, mau hamilan ya ke besok clean dan katanya, mau dan katanya clean kan, namun yogi di tim yogi sinoto, di naga yang ke office yang ke JHDS, mani borobor ki kloi, gue kerelang, mungkin
department yang kusuka ini hibi para NGO mani ki bogloi nyerap ya ki window ki bru ki wa MKM ki nyerap atau karena kita ki ki training ki kam ki jan ki pet de jing ki bok jing ki riam ki pi wa cái ni ki training ko khian iman ko kemuwi ya wo kendon wo jam pi chikmat ulai pi chikmat ketika jing pentebit ialah dia jing buat kamat jam jing kamai Jaka ko pi thì tổ lai em làm pi khi ni ki house ni siro ba jing em yo pi na mo yo ki jing ko mana kesini ku lai sibun ku lai sibun pi wa Kebetulan sibuk pada jadi MC yang lima pertama kita lawan training dan kerja sikit di orang pada tak ada iyo Jinghikai pun dah ada mulai dengan musim lah dan juga Jinghikai ni job you sorry dia kiwa kemai deh untuk bawa konsep ai ni skills ko ambil uyok mana dia training buat yang sini bila bawa man untuk bawa layak you dia kena training dari kena untuk bawa kena training MKM balik kena kai lek sistem bawa sistem bawa AEP kita bawa mesin kita cinta bawa penting pin nak lo nan pin nak boy nak ang kata sabi pi wo kuhi de wo yo pi kata wo mana pi pin mai kai dan ne wo bukan do pi kat wo yo tu pi kata jing yo pi de akan ni ke kita trek untuk ko jam lah dan jadi kini MBA training hana deman ke 30 days dah kunai dah so ka de wo gi pi open head kan untuk wo man ko kamu ada training ada baru macam tu, jadi boleh mesti amat nilai social welfare, ini bukan part nilai social welfare, ini bon skim square, dan untuk dekat training, ini awareness program, bon je, ada child welfare, women welfare, ini drugs ni alcoholism, ada yang ini peduli lah, ini skim bon je mulai awareness ni training ki namo ye ki yo ye kata cuma toy service ko provide welfare yang kisah untuk mo manmo konsep ai dan mo yo ki kata cuma kan ni go ni pertai wada bon ki ko bi kene ki ni kan te wada am company program mo penting pertai ki bagi apply cakap saving like kan ni program hol mulai demba yang instructors bagi individu kita ini ko MBA hol sebai wo belai ki mana ki cakap wa saya so itulah dan saya wai saving like wo penman lah video ko like upiang ma ni na di kita dan itu saya sebut Bersebut. Dan dua ini kesini jadi kita Ganin lah selebihnya ganin ada semua pada